Kublai P na kadon Bosco Media Network, Nyawan Rasha P ki kubor niam kajela jangka tayo baar hau benai rempang ar hajar ar pulai. Kimat bakongsan hakani ka tayo baladep kilong. Lapen ha perda ya ka Platinum Jubilee hatang mang. Penlong procession Eucharist ka Joy Diocese hasas niang parish. Lapen kut ya ka jingrakhe Silver Jubilee ka penthor umkra parish. Ban Shongshit ki Youth Convention ka parish Nongpo parish per parish Maulasna. Kementai ne paish ki kubor ki bakamnya. Kabalang Katolik hatang mang kelapen ha perdaya ka jingrakhe Jubilee bah nyopusan senem lane ka Platinum Jubilee menhaka santrik urempang ar hajar ar paulai. Kane ka balang snong bahab hapo ka jingpet jo ka snat niam penursla parish kelas sedang ka jingrakhe dap hinyopusan senem nadu senem ar hajar kharkhandai bat lamut ben penkut hau senem ar hajar ar pau. Henry ha ka jing khangdam ki mani na ka jing payu khlam COVID-19 shem la ben penkut. Bat kumta menhaka santrik urempang ar hajar ar pulai la penkut no ekate ka Jubilee da ka jing ipu ipeng. Kumban supentip shapi ki nong pen. Kabalang Katolik kelas sedang hakate ka snong menhaka santrik urempang khandai spa sau pausan. La sedang ka jing le niam da ka jing kren pediang ngobha na uba Eminus Kongwir assistant rang ba balang board sa ka jing yat procession balayalam da ki khna shakri duan board sa ki jing shat Barki Padar, Hakaba, U Victor General Jongka Shillong Archdiocese, U Father Richard Majau, Ulalong Ukong San, Bar Unong Penmentai Kamas Bakut, Haka Jingdon Lang I Parish Priest Jongka Parish Penursla, I Padar Sedish and Marak, Ringkat Kiwe Bat Ki Father, Ki Brother, Ki Sister, Bat Ki Pat Riunget, Jongka Parish Penursla. Haba Ajingkran Hakateka Sngi, I Father Richard, Ila kentu juri ki samla bagi pa riunget bakin long ki bas kem jingmut berbandon kan nongrem ke bas kem hau kris badru ban e ki para brio. Uleng do ula banjur kamtam ki samla bakin long ki bas kem jingmut kamtam haka shong kha shong man. Shuaban penkut ek jingle niam ikong Adeline Konglam bat ka kenhun kila ken u de ka sur niam ka bala pen me ka do nu jong ki pa riunget. Hadian kan ni la pelat ya ka kot sa jingken mau lani ka souvenir ka balang snong do Father Richard. Hakan no pai sngi la don saka jingmani sakramen bala penya do pada Richard Majau board saka cultural program balaya shim bentar ki senglong kme bat ki seng samla jong kate ka than hakabala don ru ka jing ai burom ikong Teresa Dotina Nongrum ikong Martina Asam Khongsedir bat ikong Juliana Dhoni Paryat ti Kristan Bandingkong jong kate ka snong la samru eka marriage certificate chikitu ki bala pediang ya ka sakramen jingken tiu kurim man haka saw tarik uram phang ar hajar ar pulai bat cha saw phongut ki khna ki pa pediang communion baningkong la penkut eka te ka sngi khrau joka Jubilee da ka ba penhiar no eka lama Jubilee jong ka te ka balang snong khnang ba ke jinam lum ti Jubilee ke ji Jubilee ya ke imlang salang ke ji Jubilee ya ke jai penrio ke ji Jubilee ya ke jelang bat ya ke ri bar ko wei kan jalam ti na ka banta jungi kanang bagani kani jungi kana la panya chiprang panginang la ban kiu chiprang haki bon kiliang haki jingim jungi ka paman legacy nyai kule hakom ka pang yagani ka balang shnong ka balatrishtam ho pilang no ban rakhi ye ka Jubilee haki dilisnam ki baladak andai na ka taw jong jingmong juman jong imlang salang pi jong la ban le kata andai kani ka ski ka long ka ski ka po bahadu kata nitip ka balang shnong ka trishtam bahad inang yalam balang ha kini balang shlong rangkat begini syarai mesim jengi la trich tam ha ban pumpu pun pieng ya kini kelumpung jengi menta kesi nang taban yo ya kini jingi ki jingi ku compare hoi imshim la ban celebrate ini ban le kemen ha kata kam ha kasnam ke berada ban le henry adang ila ban le kini menta kesi lu kini ke jingi ku ban ngowan ra ya ki jingi play jung a shop ka ring jpi we ngawan ha ka ting jungu ban ngawan ra ye jing play ka jalan yang ba shilong jungi ka don shipol pligi program teng nilai ya penbai ta kumtu aj bjo ang ngi le anda kumne teng nilai penbai kumtu ngi habanya ida kumai kat kum ke jing idon kam jong por nang ta kat kum ke jing kam jong ka balang ngi penya ya kini ini jing kala hang ni antai henry was bjo dan rangkat api hakor kam ka bakan jaman sim aj bjo jing idon tre kumas santash parish Penursla but we took high ki bon na pereng jupi mana dia snow yo asim sab tu tena di kudu ikinang Penursla udang keren ka ketinwar udang ie jupi teu kun mau ban wai kom ko pang na ta jupi ban mata kasi ha kom ko kenjam si ma asim sab dan rangkan beri hoi kini kisi ki pada pelawan hangi na ka benta ka sakramen jibin skam but ni bo ye ki jinwai ka pang na ka benta jupi we kini kisi
kenang bagi jing ku jong play kene sendran nyai dan berbor rengkat pi hake jing jupi ko man lagi ni skol tenar ru mentaga ski bila shime ni team hake ni jubilee jupi bila shime ni team ukres job ukres usinchar baru ukres uim junam skol tenar ha banyak skol ni kitien manong nakapta jungi ke kateng ke jong ukres kadi ke kateng ke krautam kat habangi ni kren ni ke kateng ke jong ukres ngiyo kin ya kata kebor hake jing jungi ke peman lagi ukres ulong kebor nak benta ke jing ai nak benta ke jing jungi Paragastan nijudan berbori ke jubilee nidan ye ke jubilee Ka procession bakat lai jo ka parish sasnyang jowai diocese kelalong haka santarik mentau benai rempang arhajar arpulai. Lapan mentai ka mas bakhoi da upadar Ferdinand Khar diocesan administrator ka diocese haka jingdan nengkat lang upadar Genestar no klau ubadai upadar rang ba jo ka sasnyang parish bat ki pat ki padar ki sestar ki brodar bat ki pai riunget ka diocese. Haka mas bakhoi ladon bon ki kena bapediang ya ka communion baning kong jongki. Hakan upai sngi lapan long ya ka jingat procession ban pendon buram ya ka Eucharist bakhoi haka jingat lam jong upadar Ferdinand Khar. Daki hajar ki pa ringe jong blay kilawan bantu chakane ka procession Eucharist balapan pu pen pi ka teka sngi daki choir ki kena bargamli ki kena shakri duan ki padar ki sestar bat ki reunion jong ka diocese jowai. Di pada roh ini lagi deh. Kapan forum kera parish menhaka santarik urempang kala rakhe daka jingkemen ya ka jingdap arpusan senam ni silver jubilee jong ka parish. Shuaban sedang ya ka mas bakhoi la agi kentien pediang ngobha di padar Lawrence Nongse ya ipadar Rangba ya Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ibadai ikongsan hak te kasngi bat ya baro ki padar ki sestar bat ki padriunget jong blay. Lapan mentai ke mas bakhoi du Archbishop Victor Lingdo haka jingdon rengkat i Father John Zosiama ibadai Vice Provincial jong ka Seng Salishan Hasilong Province i padar Yohanes Warpakma ibadai parish priest barim bat ki wei ki padar. Haka tin seneng tin krau jong i Archbishop i laong. Nasa karen na iguluan namara na kam iibot ni Pibaro. Hakaling asli kamakman John kaning parish pentor Saint Peter Saint Paul parish. Ngai mo yaw blay nagabanta kaning parish. Kublay yung palaramba pa Lawrence kasi barang pot aware nga kani ka parish. Rengkat pat kiramba. Yang perkenal kopor ban se shop. Ngaladon buat di program ong meni ngai napakhat patkabha manaman hagari parish ngai kudai sisi pada segi baru beranani kiba atre kiba menchwa kiba menta kublai
ya sister babon ini berdan kublai rot yang nikmat ini dan kandidat kublai di Keramba kilompa kilommi ikon samla kenaret baro kublai wire perwastana kena aduan media bareng yang kenika tinggalnya pada way si borang besar si borang berkemen jauh kenika jubili hagani Paris Champi nak mau ngaruh agar bertai hagani Paris hagani betul apa sama bertai kenika yimani di mengawal rapiter dan kapal asdai sesemong mengatasi bishop tepor but ngalang yang Thailand penduduk basang hadu bacan dia keimani yang fasiliti nak wipan maka tepor akan hanya bishop Shillong gom administrator maka terang setelah hai rapiter nak kapor ulang bayar cuma ulang missionary makrau bolong play paika kebalan kadang ambil abad kelet yang berapita setiapan bala dan pioneer hakeri ke Paris pentor kra berkubai nangka sisu hakeri Islam Jubilee dapatkan mawengi ke Jubilee kedai ke bor bagi tiang din banyak ke kabak kamsan bagi latrai ban yaro ayu play ki kamba ki balalay no sibon ba ki kamba bhawa ki sansnam balalay jingroy jo ke jingroy kamba bha jingroy hakam bay langsalang haga jingbon ki pajma sibon ba ki kam jase nak ki sansnam ani kali Paris dan balalong engineer dan doktor Perantani ulang pada batway sister berada pada jom. Sipun ba kami kira proud kini kita pesan snem. Nama kata orang yang bagi kesiang din input teroi jika bapa. Ya kini kita snem Jubilee. Pada ibu play ya jika bapa pada dikno. Kawan habangi perkhati ke Jubilee ngin baik dua syakrang ngin baik dua syakma. Ini ada tibiang nene pat sakma ban poi ruby Jubilee golden Jubilee ban terter ban apa pek ka dapat ini ban thong badan ka thong minta apa ia mi ka minta jo ka balang ni dwai ban roy ke jinge je ka man jinge baka jinge ada ti jemi ka lo propor ka ba bersubhayo play man na kasi ha ka jinge joni kaya na makata kani ka Islam Jubilee aku play sesisian yang pergi baru dengan jauh yang pajak baru Jubilee besar commence I bakal perkenal ini ingin kerat no ke pelajar bom dan hatan yang maaf berbor ya sok ya commence ke pelajar habang perkhat ke banuan ngetre lang jaga mesin ya teli mesin melong kawai mesin jibha ban berkeladur ia kini ke Paris berkubai. Ia kilong imam sam, ia kilong palong kami, ia konsam lah. Ia kini langsalan, hamdami berpah, haga jiadai para beliau, jiadai juni berkubai. Nama kata dong deh, kini haga ni Islam Jubilee. Kenapa kita sahaja mau? Sipun kita pelap, kita pilih, sahaja mau haga jiim jampi. Nama kata anak ibu beli beladan kiti bon bat beladan kiti pantai ia kini ke Paris. Lalu tileng doa kroniam ipat pak karo sebut nong labha kubah badan menegong bisa penkenal sibet mesni. Dia mulai ketu kerja ipi paro. Dia yang kini kasih ke bakrau pias ngau jin belai ke basmol. Kabasuk kenat kebarang praktikal haya iway kani kasni. Sangat gospel jo Matius Kranani Jisuang Pidai Balong Kemru Empat Kacisya Barak menyanyi Bamlu Bocok berespak Bobek besar Ia Bamlu berloi Halam Kemru Kemran Jumat IWM
terai kitipha hakipa hindai ke menu ka berembak mendapat kebatat tu kena bau sup uduk tulak dan cek ke menu ke cingong je ke menu ya kamet cengi ini badan ke menu ka penkuat ya ke jimpang jistam jimpang snido menuju esno ke menu kaya rap habangi pang cerho set dan ikan ru menu kakkel lebih song buat saya mah doktor nak apa kendro ke menu ban pelat ikan rendang cengi ban penbhai ikan rendang cengi ya ka ciem cengi ban penbet penbiang ya ka mat ka pat cengi ka menu kan kebor ru ban penne ka ban kesa kam ni ka do ban pelat ni ka put pelat ni ka cisma ibu Islam ni jado ya bu ka menu mau ban penha ban penne jaga bol jaga menu kadon ke bol ban penne ban penha ban penkot ya kiai para takadau ke bol jaga menu Dewa Yesu boleh besar wayangi kan yang ni baru pada kasih penkan mau wang kidai ban long ke menu lada ke menu kemudian cimat kemudian cimentai Mudar di Yesus Allah dah kamu gambar cimak sendai apa? Sebrat noir. Harus nak pengitip maka perlu kadang cimak. Haga ciem jeriru. Kum kikistan kum kinambut yang Yesus wang pide banmang kamu bandan cimak. Bandan cimbang citiang dalam priwan cakti akan cimak kristan cakti. Kiai kikam dengan cipen bang petiang kum kamu keciem jengi. Bias ngau jimpun yang kong ke jimpun yang kong na Prophet Isaiah yang lupa Uneu Prophet lain nyau patan Muslim syuaban wan Yesus percaya ne belaila keren hamu bat penbang ya ke jingong brio jingong nang bot cuk play jingong kristan cemi bidai banmong gada-gada kesim ke ban sumadam iki betuk ke barang ni Bon kibadok ke badan ni cumi kampat biar ni badang ma to nak kuat nak kia hendak ai badok ke badan ni dan ta sisu apa pi badan kuat bom dan jan dan nak ke badok ke badan ni to tentup yaki tetap ke jirong lu ban i ke dak kesim ban bang ya ke dia dei cumi haba pi ki dong wei nong ar bom dan yin dong sem tu ai jaka tu khot yang yaki khot kalau baik kan wajib mentah kebakan tin ublai tu ong tai nanda tu le semua ibu bapa macam kebasya set pendi kebasya tek jakum hak bol yang bomang ke bol yang surprise gadai gani ke kebor jinglong melu cengi ban im ya ke ke bangi nila klai ke jebang ban long ke melu badan cima Hakan tin ke telik bagi keren, hakan ciem bagi im, hakan uksa bagi le, hakan cia deh cuni ban ublay, ban ye ublay dari duga mesin, kata lagi jangan cilong belum pasisya. Nanda sisu hakan cia deh cuni para beriu dia memang geblu, badan cima, ban ye, ban yama, ban yesuk, ban wad dia kecil tadi, cia mahayanya, ban kia dia kecil penmong ye kiwai. Bakia dengan cipen mong iki we dekat tien jongi hoi kini ke CBS now ke cipen keren ke bapus tanah kamdam dan kuam jam ke cipen keren election jongi man keren ben ke ko ke bom dah ni kun kistan yang debat pen mong iki we keren be ke jom pan im ha im yan im tibril tiplay kata dengan cilong blue jongi ke basisya ni ke mau ni pide ban ke blue Lada gamnu gamdan cimat na isu. Lada kacim kristan jing gamdan cimat serong blem hantam dan cimat toy even. Lakot yang ini kita nombor Yesus, di kristan kita nombor Christ. Bandan cimat hati kambabhan, hati cim juni, hati tir kele, hati kam jam. Kadang hakasib kandu kacim juni, on fatisya hati kam juni balik ke bawah gamnu ke percaya. Jisu nongkom no, haka bakwan kecil jadi Matthew akusan sapau terter.
kata sim pile highway para barit chunga pile hana kan mau kini ikam apa jengi blame kan mau usah tuai kita baro kata sim pile highway para barit chunga pile hana habangat ngan ki ai bam habak ngasian ki ai di habang syakir bendi buat cino habak pipang stam pile tuai pile ai bor ai muslim Dewi Yesus sabisha degi kam jengi Perong Prophet Isaiah Banung kemeluk kapakai Nama kata kan mau ikani perbangai dia Jadi bastan kan kesenam Arjat pulai Tungin persyang badin baha Banung kemeluk kapakai Kabar pada yang Yesus tolong ke Yesus Ukres Yesus dan ke Yesus kapakai Mengama biru Ide ke Yesus kapakai Haka si bang iyo baptisma la ayang ni kemenuk ban kedia batal jima la ayo yang ni membati balong ke jisai kemudian jisai kena kata si jisai ke si dan noi tenang hati atau bersiat kendian memihani kriat palat manduna jisai ni kriat kita itu la palat jisai sah ke jisai kemud jikha jisai kemud ublai Jing syai kemat jing sultana Jing dum kemat upaman Jing dum kemat uksud Nama kata Mana-mana bapak balik Kam senior kim cule apa jing syai Kileh bedum Habari-bari Nama kileh ke kampungan Kibri bapak lepa Kileh bapak basyai Kedau jing suam pilih menong ke jing syai Lain saya ini Kami boleh kesyarat Haji jami himju bu akram jitia. Ni bu hai, ni penyang hau ding sarak ban syai, ban me, ban gei. Tekadau, abang ini dikuat dengan syai kemut, ni hab ban yasrim yang ublay, hak kacim jengi. Jing syai, lembaga kacim jengi, lembaga burang kakwa jengi, dekarian kabek jengi, dekajahat kejeng jengi, dekajing jingkam jengi baro, ni depan long kacing syai. Kerana dia kecil kocok beri, kecil Yesus yang dia baru akan dikasih Jubilee. Pakistan be, ayat akan dikasih Jubilee. Dan pelong yang ayat biru, dan ini sekamar pelong kemeluk, kecil syai juga pakai. Kecil dia baru beli, badia yang beli dari kata not, dari kata mesin, dari kecil macam pakat cumi. Kecil dia pada beri, badia beli pan. Kau kali beli pan kalau baik, ngapain? Haka jadi para beliau banma banisnei badira badkasyan kadang pap ko juang no sumar waju bisini waju lorni habo aji kreni gili dok runiam sta jegi ubok wagno haka jing bisini jegi kosepi kalong ubom bakra rom ubom sindak ke jing bisini giloni hangtan kamstiu bad ubom kamstiu ke jing barok nama kata dongin pasyan ke jing joni ban im bikin ublay kasi ban nong kumlo kacing syai jika pakai upang los pukul jadi kasi wang kumno jika pada bahar sikit nong koren ukot yang ibarawan ngakren ngayala yang jisu om dah kacing penaktin hendrei dah kacing ngore ngayala yang jisu kamdam jisu bayar kalau kacing pena dah kacing pena berani kacing pena di seluar ini baru ada umur ubah kan buat yang ubah yang ketik pernah, ukal mau ini yang ketik pernah, bah yang ketik pernah, ketik pernah, yang ketik pernah Yesus, nak ketik pernah ulama bikin usia, siapa tukut mesin ulama bikin usia baru, hak ketik pernah Yesus baca, yang kapok kesang yuk sej boman, yang ketik senior Yesus me, nanti ketik pernah Yesus babat dot, bayi dot yang ibarat. Baru merindut di sana. Tadi pernah kata kabur pemayan jika jumpai yang iway bayiway. Terkadang ibu berwari ketika pernah haji leniam ciri kamas kelihatan keram nak beneniam berpekan mau ini ublay jadi hadut cinya. Ublay jadi dekat mama dekat pop cini. Ublay kerja dekat kerja dekat pernah cemu. Ugwa yang ayat biru banjak dekat cingin kestan. Dah dekat pernah utrai dekat bapa dekat pernah.
Bukan yang ayat di Pakistan lo, ban baik ke di mana, ban buat ke di NGO, ban kian ke pot, ban yang lihat ni ke di sini, kata di mana berkerau cumi, hak ni ke sini. Oh kena, oh Pakistan ni, kata tuai, kerku kerja ini, ublai ke jinsut, kerku yang kena keparai, sepi bayi-bayi, jadi dok termiam cengi, jika hashtag cengi, jika state cengi berapa kaya connection. Kerkui kan di sini kerkui baru kita sebut batilah banjir yang di nongelam kebapan menoraka jibha jimia kali kejat bandring cegi sasizin ngai kecik budai bertepang yang kali keparis doya dan kematan pidato imani baitenan Petano Petrus ni Mirada cepi Paulus kini ke armut kirat ba jakabalan kini kemuno bagi disya jakapatain lepas cepi pun kecingnya kilawan. Upat terus kan mawang try shalom ilai. Medon kakin ba cingem bom cikut. Paulus wang kuno. Mano berpede kerat yang ada kecingnya pres ondon. Hero permengen. Dia bedam kecil bom Petrus. Try shalom ilai. Medon kakin ba cingem bom cikut. Dia bedam bom Paulus. Manobak penyeklat yang ada kecil pres ondan. Tola mendatangi terkemai yang kecil long stan cengi kan kasi dekat balong kamu bat kecil syai jam ke partai. Ada kami pendengar saya yang tercengi hakan impor engkau Petrus Paulus berkoi kira koi berahal kadin. Ini roh yang cikgu. Kajing tuai kirungai utrai Yesus Gospel Matthew dan nyakat nyawang pan pin sayo pan de kajinge pilayo kita baro kita hok ini yang dikasih juga ni in pano play ke tinokam jangan lega parai betul iwei lembar kajing tuai tin kerpan kumpau pada dua tam Hiduai hame nak minta upah berjuni. Tukar kui bishop juni baro. Kepada yang archbishop juni. Kalau hidup kenyataan bah hanya di sini. Kerku bertrai ya dipakai dok barang kau cakap terpakai. Kepada ini badan bertah hanya yang kata ini. Hantam ya kinong sarai ilang doa sarai jauh dari kepada ini. Dengan tiba yang langit di kotorai, bak bersak dan mesti berjisa ke siapa yang ini. Memaki kiraan yang lamanya kemalang, bak makinlah ban berniat dek, bak mayalam yang hilang berok hijau ini. Ni kerpa yang di kotorai. Jauh lebar rupa tahu, kandungan nyuplek pada berpor, ada kira kebejo mensim bakul, barang kepuram berkecil jurom la jurom. Hakimi bukan nampak nyuplek, hakimi makin noy kipot jam kepercayaan. Surat pengibarat kepada walaupun jangan dikawai jauh dalam peran.
Hakano phai sngi lapen long eka jingat procession yu kharis hakabai Archbishop ila longi kongsan. Lapen ha perdano eka jinglek men silver jubilee deka program le buram deka ruai kesiau balai shimbenta deki longkumi ki khun samla bat ki we ki para banget ka parish. Kaseng samla Catholic parish nong po kalapen hap no eka lama jo ka jinga kendu lang kata ka annual youth convention ka bakhan riu kala kabalapen long hasari khushi marngar men hakasan tarik urempang arhajar arphulai. Ya ketika jinga kendu jong ki khun samla balang Catholic lapen kiu ka lama na do ka lai tarik urempang da u Father Ibor lang nong sit assistant parish priest jo ka nong po parish. Ha ketika singi penkun layo eka mas bakhut balapan menta do Father Ibor lang nong sit assistant parish priest nong po ha ka jingdan lang u Father Devasia bat ki lung do soble ki sister kirang ba balang na kisnang paper ki khun samla bat ki we ki para banget ka phang jong ka jinga kendu lang ka long ngala ban lelo diki aka baro ha utrai uba shan bor yanga bala pensyong nong rem nakasithi jong polos seki Philippi kala nong ka basaw ka dukhat ka bakhat lai ya ka bala kren bat pasat jingmut halor ka teka phang do Father Ibor lang dong sit bat u Father Devasia hakani ka jing ya kendu lang jogi khun samla ka bakhan riu la sakhi ya ka jingwan ban ya shimbenta bat penshit penrehem deki hajar mut ki khun samla jong ka balang Catholic ki bana ki sanphu artli ki balang snong ki bahab hapo laitli ki sub district nong po kata kanong po marngar bat kanong kharai sub district Rukum tre jong kamlu bat jingsa te haga jing jong ti aga jaga tre jong ti aga school jong ti aga jaga pule jong ti aga no jaga bi don ki breaking te une ane samla kaya per Gajing mujur berkah juga, gajing juga, nuksa juga, ne juga. Terus hantar juga lalong gajing saya. Re, lada, pi, klej lade, pi stang banle kumba bor kile. Kamlo kabala blood no out. Asura. Nabenda kahimau ble bam larkam, kan? Lada kamlo ka blood no Kamlar kam syu, tang syu bread, sabar ban yu. Kibri. Jisu abo hikai syai ni bangin sutu. Ti ko samla samhoi bayit muntaga singi. Ko ngubek kena ngajing hikai bau Jisu la ai ingi. But nabanda baro ki samla badia baro ki budanang ni. Ngako ban ai fi lightly ki ba fi de ban le ban long gamlo ban long jing shai ban tham tam ban poi ko ke singi sha ka hima banai namaru Jisu long lu pai ni kata sin ba fi le ha iwi nai ni para bari de junga fi le yana paningkong na kitab jimpan pau kalau nang paningkong de khot balai ni pule kunne sut uba pule paiba suk uba pule paiba ya kaneka ya suk uba pule paiba ya kene Kristian ya ne kane kubor ya terlupa suk uba shashka but suk kiba sumar suk utau uba pule paiba ya kane kubor ya terlupa basar ya eka Bagi basumar ya kata kabala thonta namar kaya kalabu kalajan. Kalai sau santarik rempang arjar arphulai kalau kasi sakan mau ka parish maulas nai haga baka seng samla parish maulas nai SSCPM hapo ka jingalam jong samla ribor mau tho kumu president kalala ban penlong ya ka convention ka ba cutway haga balang shnong umpo win. Lapli ko convention da iba James Siliang EMDC barem kamau hati constituency haka jindan rengkat Father Basil Walang EU director ka seng harengkat ka jingsen ran lang Father Sebastian Karmau Plang. Ladran palat ars pa ngutam ki delegate neki khat artli ki balang shnong ki ba hab hapo ka maulas nai parish. Ka session ka baningkong kata ka Southerik lawan ban ai jingkran da Father Bernard Pala ibala kren sngotenat halor ka team ki samla bat ka media. I Dr. Vincent Nyanglang ilawan ban ai ka jinghikai ban jed ki kam ki jam haka session ka baar. Haka no phai sngi Father Silvanus nong kendri ibade I DYD ban ningkong jo ka Shillong Archdiocese ilawan ban ai jinghikai ki samla halor ka team ki samla bat ka shong kha shongman.
Hakate ka ju hi ka sngi la don ru ka jinga kop shat bat ruai ha ka por jan miet bala shim benta shit rhem na baro ki balang shnong. Haka santarik kata ka sngi utrai lawan ban terwai ka mas ba kho di Father Paul Lingkot i bade i provincial ka seng solution ha Shillong province. I Father Paul la kran sngo tenat bat banjur ki samla ba kim dei ban de tat do rela ka jong ka jinget bat dei ban kentat ya ke jinget bam don nongrem. Haka jan miet la penhiar ya kalama jo ka seng da I Father Paul ha rengkat ka jing don rengkat I Father Sebastian Karmau plang ban penkut ya ka convention ba menta usnem. Philong kamlu jong ka prathai ya phi anbu ha yakta ha nongba ha halor lum ka bau tilmukus upen iyengi ta nu sawa tanwai ukna ubaduna kat khatmet uni kunna pat ubit ha ban mare thong ban yamare thong. Haka jingalam I padar kosmos jerwa I padar rangba jong ka parish bat ka jingdan lang ki wei ki lengdo ki sistar ka parish umdang kira let jingo banit aimas so ningkong shaki balang shnong ba pher bahab haka parish umdang. Haka sautarek I padar rangba bat rengkat lang ki sistar kira let aya ka mas bakhuj na ka balang shnong nong jenra bat santarek haka balang shnong riang ut. Kilalet ban pen sngut hu ru eki breu khnang ba kinlong kita ki ba kloi ban ai ngu e ublei khamtam ban yo eka jingko jingkhia hakaliang kamen bat kamen I sister Julita lengdo lengkhoi VSDB ila rakhe eka jingdap arpusan snem eka jinglong reuniam jong u haka khat wei tarik urampang 8,000 arphulai da ka bala penlong da ka mas ai ngu na ka benta jong I haparish mairang. I sister Julita idei na kasnong mairang bala pen kentang sister I haka khat wei tarik urampang haus nam khat khandai spa khandai pho nyo. Haka ne ka sngi u bishop bala Shajid u Father Wilbert Marwen ulalong kongsan ban pen mentai ka mas pa khut haka jingdan rangkat lem u Father Paul Olfilndo Lingkot u provincial jangka Shillong province u padar rangba ka parish mairang bat katuk andingut ki padar ki sister bana keleng ki jaka ki bahieng hasem bat ki parlok parajor ki bawan ban pensngan ya I sister Julita. Las dai kete ka sngi de ka ba penlong jingdwai hayeng jong I sister Julita lengdo lengkhoi bat bot sa kamas ai ngu ka bala penlong hayeng mani parish mairang. Haka tin sneng tin kraw u Father Wilbert ula kran shaphang ki jingpau ka Maria bat ula ongru habadon ki jing e ngide ban phai sa ka Maria namar ka Maria kala ban ne ki kamba phela na ka banta jongi. To shakmen of pride and the slow ya ka jingpune ban from taxi shakmen of pride. Sister Julie you down to jingmen but I get you play congratulations ya pi na ka ini ke jing rakhe joki ya ini ki ar sat ni kisna di bala dem ke jingmen kawan nama orang lay tuan kami nak terdaw yang shakmen dan na terdaw jungi ikut Kristen bangin sinusi Resha nama lay pelakong yang bangilong ikut cukup ilong ikut di bahasa men ikut di bahasa nama mereka cukup Paulus ikut ben mau ini bangin long di bahasa om di bahasa sinusi ada cukup dari sini ni jasno tir ringkat yang kesen but we made pa we met para cuki ikur kita ilok icor kilendong badan ringkat kita ki reuniam kiba ringkat ki but ki sister ki bawan badan ringkat ini sini ni ai kitbok yang lebih but cukup lay kabakar pa nang benda cuki ngiru itman ringkat ki akan sini और nga la trelang maki kilong sisa riu iba irunya balang pantre na benta ka burong jomplay ba ya ka pastoral menurut ba ya da centre ki kam mission kilong kepala kan pendek lagi jom ki kamra ba kwa ba ki baru iba pilih di pendong iba bit iba biang bat kebacanan kato kalau sisa achievement na benta jom congregation bat na benta commission apa putre no talong rabor bahasa isok
ni semua komen semua sarong nak benda kali kacung job kacung pi to play nak aku kedok pi mentah kesini ni jaham agak cengrak ke ya kene kacung bu job pi kene kesini nama kali kesini murang jom kamar yang halus ngalap koi arsin halus halus kadai koi kacung kemarin apa France haka de kacung kemarin kaba nadu kacua undang mana idon kemudian yang kisah bat idon tak kinomulan kinom di belang kinom di masih di kampung kinom di belang tega Bernadette kadega kena aplang kadon takilum kadon kawak kabayakan tak kata kacung baik tenang ipagar jungi resi kadon berpol jom berpol poi dale berpol tujuh resi dale dan kita jungi berpol dale chalus ngalale asin nama apa nak buat benda tuai kerpang berpol kemarin adon ya jungi berpang ya kemarin dan kata kejaka kadai kepada dulu kali nak don kamau kadon tuga kroto kebaki berapa nama kroto kawan na kacempau jo kamarnya halus agak berada temui kroto dan kebetulan itu makan kadur jom halus kamarnya halus kepada kroto kebakapau harga tersenang mau kepada dan kita kejaka kajuan berapa kalau kaba kamping dia banyak timban tak pernah ada pun kena kaba julet langkrot aplang tega yang timban kita kejaka bat kamping dia banyak tak kedon berapa jenis penting kerja mereka boleh kesini kaba kadangnya kena pernah dia nanti kapau kamarnya kaya itu kau boleh kan kau ngalung kakimi jomki kakimi jomkisi ngadai kemaria kabarna dan kating kaphat tega khot jaka wating ngadai kakimi jomki ngai kabar karna dan kaphat kating saji sen kong samat yang lasha nada pingai ngangan beni ngadai kakimi wat tega kaman yang ada tagawai tagayan yang bab yang nata kabarnya kapau yang kakren kau kira jatuh sekilan tu, jatuh cokisap, jatuh bayi besar. Kalau jatuh omdan bangin malam kakna kawan keren kai, kabat taista. Hindu kuno kata kami punya omdan bangin. Tena Islam, dabun sin kamarnya kapau kan? Kata sin kapau kamarnya kaong ya pet yang ni ki terus dekati jumpi lan terus dekati jumpi ada nega cakap kami kaum poliu nang bak ong yaki ba kane kaum poliu ka babi nang ni ki badi ya kane kaum injo yang kecil ba injo yang kecil te haba karena de katrul uta dekat de balong kami kaum nang bat menta kata kaum kasuslei ada kalam injo sio ba kasuslei kami nang bat ar kibreu ki subyong ya takum lots nagade nanta kam cukup lalu kapahek kami bat dam ya ba tementagi tanya di pat pansong pan buku ki cakap ki priu ki lampan wan keleng kali mau sodong pertemuan kilet daki hilang onde lagi aja sisi kan mau cerita tenang kilet itu bertuai man laga kenta Kibreu kila pumpa yang tak cekah dua yang kemat kamar yang pau dan wan teki tumbang nyamas na arsin laisin dalam tumbang ringkat dan lin serba masa tak cekah teki don kubai pat dan kium mane ne tai dan meni pok ndeu nama ba umnyam yang kibreu kecingwan juga apapun kata-kata te kadon kiwan rahi kibreu man kesimpuan rahi kibreu di bapang don tiba kikit dah kirang dah cingkiak dan bab itu tiba penyak dah suki bab
ya ki ya ki lain ki berwiwan Andai kiri hadir namta anda kelarin lantai don ki larahi kumong jisu irahi no ya katoka suki bagi syok nama ki yo cipot kadon kawai ka jaka kaba hapan dan nafsu ki pernam ya ada dah ki don jumpa kaca te ki produk ki wajah ki don ta don menolong ba bir jumpa bir siapin cipang buat itu tengah saya kadang tak kau kaya kita ingin kalah baru sih apa kreat kita badan tak dan kayor bapak regular yang tu tak suka lagi tak suruh kau tu lah sengkuh asin lagi banten lagi tak sengkuh sih kreat kata kejenggot kayor yos kau kalau jangan Sistem kami itu belajar. Kita tahu dah cakap pula sebenarnya. Kerana kita sisa beriu, iom kita pula lembang sebenarnya. Halus. Pun itu. Sistem ngawan rak nama mimlang manrak itu hukum mentakim syasu manrak biar plain dari song. Dengan mereka orang yang dia tak boleh sini air tak boleh papak. Ban air itu tepat kawan rak air yang tak papak layu cukup. Lakon kapor contohnya kawai na sister jong FMA yang kenal kepada toka ki alam mereka shalus ki sister ki lain mereka tamakim keren ki sulit bertuai tuai benda mentajukan pada jumpang yang sudah kejumpang umlah Andai kilek tingkat kira yang asisten atau kim keren beri kilek dan sesuatu yang kayu yang ada kecipta. Kalau yang masuk di nanto layak, kelam don jimpang itu. Pi kamaria kale ikaputra. Tan kita ke dalam kita kesini niosno. Bakulo kamaria kale yang berjudul kam jong itu kibar. Penolong yang diciptakan Bapli Bandung Kiduna yang kata kawan Kiduna kata kecimbang Tenrei Kamaria Katib Gelau Jokun Kasung Kokun Kim Don Maju Kam terpat kam oleh Kasuatu Kokun Kim Maju Ten Kalayu Kamaria Kaongi Kisakri Tos Len Kadbau Kongi Kam Bataye Toleng Kadbau Kilane Jisu laong iki pendam yang kita kira mau daku pada jaga tong nantang yang sengau kelaluan kila di kawan teku kitong yang mereka kawan sister Julie para pengerti baru ngingin don pun ijibuna ngingin dia dibantuan Priyo ibadah lagi jaga. Mana berpendak jaga jumlah. Hai syakamaria kamaria kan rak syukus. Ke jumlah bagi don. Tek isnu terkong ke jumlah mensim joni. Ngisngau ngilong kinompok, ngisngau ngitolot ke jumlah. Ngisngau bagi duna pun ke haga jumlah. Haga jumlah Kristen Andai hai syakamaria kamaria kan pendam lada kidai kibriu kiba tuai berdoa kamaria maka anda yang jumlah kapju katib batkan on yang Yesus istri idon kap pi idon kap kata ngang idon kap kata kamdon kata kokun kamdon kata imdon kata kamaria kan sama yang Yesus Badu Yesus sampai kali lemak pagi kita banten mau penjajian mau dan cikin bah kamaria kali kami kebang don hakti yang kejam ngaji juga mau ya kamaria nadu dan kena por mengalir sebenarnya kiwai kiwan kibai yang besar
don ni mai pa chu ki bawan pe ngam chui chi se chu chui don mai pa chu ngai don ba ni tam bang chu la ban ba ko ni nong kan dong ko se so ko namar na ka chu pet wan wan tip na pet na yin no ngang lai sa chan ngara ka sopi ngara sopi ngas song ya ka chan tam mo ngale kembali saja ngangkat nak proses semua. Timbang tim indah lawan cuti saya ibu kami ini tim ada saja. Tiunang menikah tim semua dan umar way. Teh kacuang berbuat ketibi kemarin kita ini ketibi cuma. Bab kita berdaya nak bertaja. Nada kita yang ini ngamtim bab kita ketibi. Nada kita ngamtim ketibi. Tingkat kebanggaan kacuang. Dengan tanah sekian waktu dari sisa kini. Dan bunsin, kalau kakek kaca, nak terkadang ngikut kelendong kirunia, ngikut kikut Kristen, kita iban kaca. Kemarin kadang berapa kali, apa leh nak bertajuk kam, kuat kita cengarok kam kuat, ya kadang beri di kaca kami buat, isya kali kita. Ya pun kita nama kata tomangi in hai sekamarian wai seka akan pendam jadi cembuna ngilong kemarian akan pendam jadi kita cembuna syariat tekujur yang sister Juli ingin bok yang nak benda Juli bang syariat kat bimnek akan negasi ke bawah ki piai mo yo le bandero pendon ruang minggu rejoice men terbol akan cembuna Juli kadon kan kami kabar ribel sumari dengan alor kami akan yang penting don dari don kami benek kabar sunran ini kabar harap ini kabar sunran ini itu ya dan mau ini maka akan leh yang dicintai kacu itu midway akan dikisi na ada benda juki mengerok dekat play aku play dalam tesai kecil alor juki sister pada kisah mepa kita para juki to kami benek kamar ya jumpa lulus bagi Rakhel Tadasi dan Yasai bahkan Duai bahkan Sendran yang baru ini adalah Yesus. Hadirin ke jing len yam la ki kentin sngongo ni sister Julita bat bod sa jing penkop buram ki padar ki sister bat ki bahyeng hasam jami. Para sister Jokanani na barang sister
population pun ya bisa kemudian matangkang hari kepol kuat yaki bagi air property semua sini hari kepol jadi panuan ini. Bara kini ki kubor ni lepas juga bakut jangka ni katup kubor ni ai ka jing kublai pi baro ba pin shat pin klan ba ni kerpa de pi balada don ki kubor ba jah ki parish ni kisnong jong pi sngo pha ni pentep shangi haute number ba don haka screen jong pi khnang bang indang laban penmi man katayo yaki kubor ni am ka jela